So, Kembo, after 20 years since your last visit to Washington, D.C., I wonder what are your impressions visiting Washington this time and meeting with some of the professors and students at George Washington University and Georgetown University? 다 nga dana maphemen lo nishira dire tani ta sachende thone khasa tani hasant lota ta tani teranga tani lota de ni ge shirur ge kopai na da nang ge girgan so dam nyam da drola yabo yonji de nga rang chorna go wanda shina pe gaboshon chi jimson karitena chig de ta de ngaso american rezin na te lotra mombo na pöjü na tang ge chulu de lojon shia da na nyamsle ya da pe mombo de te nga rango ne na pe galeshon tene nisi ta ge na ngaso tangrap ge chan hajam phejin ro yo ben kamna tene namba sanji ba ge chu da na ni kan de 판슨 다 냠뇨 지야다 슬로조 시야다 카르침보레 데나 나랑궁고네 나 게르금몽볼라 tani jantra shongwe dana khona bim dangge tani shisha mambozuda kowa kostok sarwa kieson tani nga tari hajang semcho gawoshon. So, Kimbermche, if you were a student here at Georgetown University, what kinds of classes would you be interested in taking? What field of study might you major in? Ngarang ge nata karende nzanda kang demna rezra. Ta ngarang na ta chirna tare chongchong indi tangbo tare ti lomjang ge yar jing chote na tene nga girgang ge lene dan damre. Ona ngama ina girgang tare girgang namre. Tandri na na so tari chi maong ne kamna tari girgin bag tari lene dana tene tari girgin ne nangna ya tandana chi chulug dam jera yon dana tene tari ro mi rig chi tansig bag chi mi rigla shna chi rang so so yana kepan mambo yore dana yana chi ro mi shla sem ga kamla phamba yon ne ga dimo ga tari ga ta dekhal yon ne ngara yana ta ten dam jere